Ana Bismillahirrahmanirrahim. Bu очередной печка бүтті. Бұл қызман бұйырса Nokian массы. Немецкая система 3 обороттық эквінің ортасында болған печка бұйырса жасап бүттік. Дуалдан көп сыртқа шықпайды. Оштан келіп жасап бердік. Темір тесектерін алып келіп. Самсананды кеңгере бішірат. 12 литр қазан батат. Манты қасқандары жөнлі батат. Samsun'da bışırat, dualdan köp sırtqa çıkmaydı. Baylanış nömerleri 559 62 62 42 WhatsApp'tan çıkasınlar. Men sizde uşunday kichine çoğun bunday oynap ketken eken. Tüzdap bu jagının, anan bu jagını urdik inşallah. Baylanışa beresinler. Pechkani tartışga nechi?